ما مستكون رش پاراستنا فولکلور پاراستنا کلتور افکدا سالان ما مستین وک صالح حیدو دایه کچا کرد مالا خدا وان برهمان کوم دکه گرینگیا وی چیه یعنی مثلا یک دکاره بپرسه چما کرد اوقاس ددن جلو برگان ددن زارگوتنان ددن مثلا گووندان سبب چیه یعنی گرینگیا وی چیه براستی مامۆستا گرنگیاوێ لە پەیمانە سایکس بیکۆ بەدگەر لە پارڤەکردنا کوردستانê بەدگەر کە کوردستان بۆ 4 پەرچە ئەف سێیەمین فەستیڤالە جل و بەرگێ کوردی گۆ یەکەمین جار کوردستانی باکوور باشوور ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا لەسەر ڕەقس و دیلانێ لەسەر کێف و شاهیێ لە هەف کۆم دەبن بەری وێ تەف کۆمبوونێ کوردان سەر کول و غەما ئێش و دەردا بوو ڕۆژە ئیرۆ گەڤا مامۆستاکی وەک ساڵح حەیدۆ وەک کەچا کورد جل و بەرگێ مەدن هەفتوو کولتورێ مەدن هەفتوو ئەو نیشانە هەبوونا گەلێ کوردە وەگم گوت سایکس بیکۆ نەتەنێ ئەم پەرچە کردن زمانێ مەژی پەرچە کرد کولتورا مەژی پەرچە کرد و دزین کردن ژ ملک و مالێ خوێ سپاسی گەرم ئەژ کەچا کورد و مامۆستا ساڵح حەیدۆ پێشکەش دکم سەر بێدان هەباش کولتورێ مەڕ وەگۆ دیارە گەل ملەت bi sê tiştê xwe navdarin tê baskirin yek gil ser axa xwe bin adê bi zimanê xwe xeber bidin adê bi cil û bergê xwe bêguman îro ez gelkî geşbînim gi televîzyonê kurdî wek Rûdaw bajarkî kurdî gi xur û kurdî zaxo gov coğrafiya xwe nêzîkî bakur başûr rojhilat e bajarê dawî di Kurdistanê de گو خبردانا خەلکێ وێ تەف خریستیان و جوهوو و عەرەبێ وێ گۆ تەنێ کوردیە باژار وەک زاخۆ نەمانە بەری چەند ساڵە من گۆ باژارێ جزیرا بۆتا ئێ داوی زمانێ کوردی ئێ ئاخافتناوێ بەجدا ساڵا وردم مخابن زمانێ ترکی دەرباس بوو باژار وەک زاخۆ نینن خوڕ و کوردی di bazarê wê çarşiyê wê dibistanê wê danûstendinawêna خو غریب نابینی الوێدەرێ قەت ez nehesiyam giz غەریبم li zaxo کوردستان قەت ez nehesiyame îro geva ge ez rojhilatiya û rojava û roj bakurîya û Kurdên menî ê li sirgûnê dîasporê gitê min zaxo dibînim îro te çavê xwe dîtin ay dil bixwîn daray kam sureta pêr bikirin ew giş heyranê wî zimanî ne wî zimanî miştinim ez gelkî geşbînim براستی جی ئەو هەیە حیا تلڤیزیۆنا منی ڕووداو ژی ئەو ژی کوردی پشتر وزاخۆ کوردی براستی کورد عینەن مەسەلەن vêjî were bêjim yanî me kesên Xurasanê dîtin dawiya wî alîye yanî ew jî sirgûn bûne berî sed salan te pê nehesî ku bi hezaran kîlometran dûrî te ye tu dibêjî gelekî nêzîkî te ye ez bixwam meselen ez tu caran pê nehesiya me ku el vê derê me vê derê غەریبە yanî ev sînorên ku hatine çêkirin وهذا تأثير لكردكي نكر كوبي بحسي أفدرنا باجاري ويا فرو قامش لوج بتوكا هذا نه عين عايش أبدا أبدا بس باجار ده هنا زلو ناحسب إلا بزاخو زاخو بيت بيتر بيت حسي متزل زمان يدد باجاري زاخو من صح نكرنا شكردي بيب شكردي بيب تشتكايا مادام ما بحث باجارين كردستاني كر أزهاتم كوني رش أفرتوكا خوا دياري من كر دیروکا قامشلو کونه رش دیروکا قامشلو ببینن تک دیار دبف تاني مخص هم ببینن بحثا دیروکا قامشلو دکنه خوش بونگز به پرتوکا خود دیاری تبع مالوتا و مامستا کونه رش تو هر هبی برهم انت ما شاء الله حتی ناتا چند برهم نویساندنه طانها سی و سی پرتوکای ما هاتنی چاپ کرن سی چارک جیز آماده نشی چاپیره بس گرینگی آماده چاپیره هم از وقت مزگینی زی بیجم جه بریا مردینه تا به جزیره بوتا و چیای بارزان خوشه آماده چاپیر هیوی دکم کنگی چاپ ببه نزیک انشاءالله نزیک دمک نزیک تا برهمک گلکی گرینگ